thu phun le khabu sunga lakhat le sang som li le li ho chung chang tu dol hi thugu chule thugil chung nunga hi in hi chi lakhat le sang som li le li ho lo hi bible se dan ta chu am ho lo hi kel ngui no chi na nung nung zui le le mi ho hi ve ti in atsalwa pa min ki suna pathin mohol ki namdat mi ho hi ve ti in koi ma chadangin asa thelo hi la tha asa thei ve ti in nunga thing sel ki su bu na nei lo mi ho hi ve ti in akamu wa thu zo pot khalo hil pathina dinga gama sami ho a hi ve atie hi tabang ta chu mi chon pha mi thing tho mi kidang ta ho chu a hi ve ti hi pathin thun ei mu do sa oi tu chunga mo loi tung chang tu doli kheulim na wa hi khat ve angai pen ho dinga chu het ha sa tam ta jong ding ai hi chi ma bang chun mi tam ten ka he thiam zap nai poi kalunga bui zap na lai na hin ti sau sau vin ipi jong le pathin tu chu na ngai po po je win na chung chu ake pa thu ka sein thu i ngai po po ting le pathin phat the ki changa pathin lagau thing in a thu chu het thiam theina ipi oi ai chu pathin in thum ding le het sa dinga ai de pe no chu a thu ta man lui a hi in hi chi he no ma hol jinga taw jing te chu pathin taw na sa na hi pathin phua hin ki ti lung mon na ki pa na sting ta le pathin dei lam pen chu he na ya chu tunin ki gel neu po hi ti win phat om jing na lai in iti phat jong het jing the phat akilel po in i het nom phat phana pathin e het sa jing diu he ama bo chu ilung ko du i honu hinam ti chu he ya chun tu nya hi het ha sa ho hian lang het beilam sa ho hen lang a hen nai lo a het sa ho jong le i bon cha diwa lak khat le sang som li le li ho chung chang to dol hi beilam thana het ding dan angle chum ble akan pui kit di ye chun na phat man lu tau hin pikit win ti chu pa kai mina ka hin tip ni he study in bol zo sa ho cho zo si zo point by point na ka hin la do kit ding tu nyai cho chu igul ha ding beilam thana het do gut di we lak khat le sang som li le li ho chung chang to dol hi kin ka hen nong hon he po we ta bible het na so na i bol hu lo pi cho so pi teo ipi ai chi ipi ha kho sa tai se yo ham aje chu chi gospel tun sot ki pa na thopa hu hing na thopa pathin me ngai lu ki phon na ta san ki bul phu na dia poi mo ta thugu chu hi cho hi chin ki chen ta satanin thlen chum te pui mong na dinga gut osim no si thugu ai mo do sa dingo chu chung cho na pathina ko na thugu lo pi ta ki pa na i mo be dingo pathin me ngai lu na alung sin na ki chin ta ai mo sa be dingo ami hu na lo pi ta ho cho hi chi subject a ko na jong imu do be diwi kristan nang le ke pu ya hong kit ding in hi chi ni khu cho thanom ta inga be theina diu ta ki pi be na thugu ki phon na jong choi ipi ai chu ingai nom da diu hab na aye chu leisit aboi tan kinep na ding him leisit am ta pon hi chi pathin thua i kinep naw len pe ki bul phu na we tan krista hong ding chu inga la we jing cho hi tan tunia athuza angai a lagau tu seido nit ho bo chu he tunia pathian to ki mu tu ding ho chu ya chu pathian thu gu zo si hi tunia thu phun se ho hi nang la ke nya su chat na hin na ai chun hi chi lagau tu seido sima za a sunga thu ki sun zo sinit chu anun nom a hi ati bang chun nun nom thei ding pathian pina chang hi ti we chu i taw na he i subject a lung lu hi ti wen lak khat le sang som li le li ho chung chang thu dol hi bailam ta ini het ding koi hiu ham ti chu imu chin tha kit diwe amolo hi koi hiu ham bailam thana masapena point khana i het diwa dei sa masat pen chu lak khat le sang som li le li ho lo hi jesu krista second coming a ahung pe na anehing na lai ho cha hi we jesu hi veini veithum pan sami thing te puya hong dingai po in hobung jong gu thima amas pena ala mangwang weiding azo ting tal ama hi ta chu hung le le ding hi po in paka hi khat ve bo se nang la ke puya hung ding hi chu second coming ki ti choi hi chini khuwa chu ahung ting le leisi ki chaini jong hin tin mi chon se te dinga pathin lunghan athu niu jong hin tin aman tha niu jong hin tin a hin la ama ta san ama ninga jing ho dinga ki pani khu hi dinga hi chini khwa ani dam na lai ding ho chu a hi we ati bible changa kona ki chin ta imu do diu ai ju thu phun bung sagi na hu 1,44,000 hoi hung ki mu ma sa pe nai hi chi bung sagi ma sang chana hu bung gup na hu zonin
sin kha gup na kyon pe na leisi ki chei ding thua mua hi ti hai thu se thu phun bung gup chang som la nya pat a chu isimai le sin kha gup na chong khyong ngin vevin ling na staung khyo in kamu in ni sa chu samul khaw de pun bangin adum tan latha pum pi ti san bangin azieng tan wana a si ho chu hui hat ta in thei chang amu linga ahut apul ha bangin leiza apul hagam tai leisi ki cheina ding jesu christa hung masanga leisa thil su ding din mun cha mu ai hi tabang din mun hung hlung ding pen hi jesu no ama phat lai ani sei sai cho luk bung som ni lekha chang som ni langa som ni le sigi chu simai le chule ni sa tha tha chule a si hwa mel chi na hungom ding chule tui khangling ki tum le ki non gin ja le chunga nam tin lung donga ti ho chunga he su na hungom ding mihim te chu ki chat na je le vanui le si chunga thil su ding ho ngai tu na ja hai sam ding wa hi i zeram dile van ta no cheng si ki hot leng su ding ai chu ta le mihim cha pa chu thunai ta le lo pi chung nong ta mai bola hung amu ding wa hi ati leisi ki chaini khu hi ding pathian jong krista jesu mi thieng te puya thanai ta lo pi ta van mai lo ma hung ding hi chi thanai ta lo pi ta hung na ding ni khu chu thu phun mung gup na pen chun pathian lung han ni khu chung nung ati ki nei chang som sa gina chun aye chu alung han ni khu chung nung chu ong lung tai koi ham ading thei ding ati e he chu pakai ong ni khu ting le chun ading thei ding ading zo ding mi phabep khanom min hi choloi chu thu phun bung sagi na introduce a hin bolin am holoi chu koi madang hilovin 1,44,000 hos a hi ve ati thu phun bung sagi chang kha pa chang li chi sim kit diu ham zo chun vanui le sit ning lia van ti li dinga vanui le sit chung le ti khang lin chunga chule thing chunga hui anun lo na dinga vanui le sit hui li tu tang kamoni chin pathin hing mel chi na choya ni sulma ko na hong kal to van til chom dang ha kamun ama chun ha tana samin leisi le tui khanglin su sin ding thu ki pya van til li ho za chun I pathin su ti ho chala mel chi na kan nam sang sivin nang hon leisi tui khanglin chu le thing ho su si hi ta di win ati chin mel chi na kinama chu ammi za kazan Israel phungchang sia mel chi na kinam sang za khat le sang som li le sang li a hi ya chu bible chu phata ke chan veleu chun pathin tu sei chu van til li chun leisi su si thei ding huili chu atu tang ve ti cho na ai le hi chi huili ho chu van ti lo chun ha nge nge leng leisi ki chai jing ding ti nai cho ya chu leisi ki chei na ding ni kho chan gya an hing na lai ding ho cho 1,44,000 ho cho hi ve ati nai cho na ki chin ta ki moi cho ngai tu to tua hi hui ki nung tui lin ling cho noi gim nei sau cho ai mai chi van til li hon a hin ha ding le leisi na satan nature calamity le leisi adunga vaya talada angum ding dan thu hi tua ho to te chi lo ding he so pi teo te chi lo ding na gim nei ding dan chu hi chu he zonin leisi ki chaini ni khu atalada al vanui leisi oma mi chon site pathin hung na ni khu ba thu zo lo nga vezo lo ho chu as ak man tha ni ni ho ani mo ja chu koi ham hi chini khwa ding thei dinga ading thei ding chu pathin su te achala mel chi na pathin mohol kinam ho lak khal le sang som li le li Israel phung som le phung nya kon ho a hi ve ati ya cha lak khal le sang som li le li ho lo hi jesu christa hong pe na an hing ho cha hi ve chu le ani nai het kit diu chu hi chi lak khat le sang som li le li ho loi Israel phung som le phung ni ati pe ni Israel ta be ho hi po ve aye chu New Testament teaching dung zu ya pat na hi Israel akiti ting le ta san cha te Krista ho bung ho seina chong hi te so pi te ho hi chu Bible akichin ta in mu thayumin Jacob bung khat chang kha pa chang thum chan simai le Jacob in kichen ta ale kha thot na chu tin sayin pathin le pakai Jesu Krista su Jacob min akithia che phung som le phung ni ho hi nga salam ati ai le Jacob in ale kha sut na phung som le phung ni ti ho chu koi ho mi tai le chang ni chang thum na ka so pi ti ho no ho patip na tin tang na chu ting le hi chu kipuna gelon na ta sani ki patip chun thu hat so sa chu heaven how bung ho ta san mi ti ho cha sei nai Israel phung som le phung ni specific ta sei loi ta san cha te ho Krista ho bung ong kiti ting ta le mi vam mi kang Jews Greek Juda
Hebrew quay mà khăn tum talo Gentile quay mà khăn tum talo ibon chawa chu Krista ngai lu na zala chu ta san cha te in sung mi khat Krista ta san wanga Israel mi chu ho chu a hi ve ti chu ho bung hin avet sai chung le Bible ki chin tan sein rom bung ko chang gup na chun Israel zo si Israel a hi poi ati hi chabang chun Galatia bung thum chang sigina hi chi je chun ata san ho chang si chu Abraham cha te hi ve ti heaven Abraham cha te di ta chu koi ham ta san mi ho cha hi ve ti chi ki chen ta Bible ai hi loi ahim hi ma Israel ta be mi ho mo mo nga ko na lakkat le sang som li le li ho loi chu la do ding hi jong le Israel di chat thi san pu koi ma am ta poi ti history a jong phot chit ai pathin thu a jong mu chit ai na ba na aje chu 10 lost tribe of Israel document na tun hiti hin thu ha ki sayin following the conquest of the northern kingdom by the Assyrian in 721 BC abang le 722 ai in the 10 tribes were gradually assimilated by others people and thus disappear from history ya chu history han lang chu teng ta le Israel mi ta bi ho din mun hi jong le koi ma cha Israel thing set thi san puwa sang som le ni hlan do dinga phung khai ta lo he 10 tribe hi ki chai ke hi ti chu ki chen ta history na phot chi nei ya chu thu phu na Israel phung som le phung ni ki ti pen hi Israel mi ta bi ho sei na hi poi ta san mi te ho New Testament ki hil na dung zuya ta san cha te Krista ho bung sei na hi ti chu ki chin ta phot chin he athum nai het ki diu khat chu Israel phung som le ni min ho sunga hi pathin ta san cha te dinga thugu aselo me ka so pi te ho thugu pathin e ho dinga aphun num ai bawe Israel phung som le phung ni min ho ko na hi ga velew han Israel phung som le phung ni Old Testament na ki ji dan le thu phu na ki ji dan chu ki pum ba ta lo cho Old Testament na Israel phung som le phung ni hong ki ji dan chu velew chu Dan jong om na lain Ephraim jong om na lain Levi jong ki sim tha pon ata pen jong Reuben a hin lai jin chu ting ta le Judah jong anui lang pe am na lain ai la thu phu na chu iwet tingai la Judah chu ata pen hong hitan Reuben chu anui lang am tan man ta le Levi jong hong ki sim tha ki tan Joseph jong hong jaw ki tan Dan le Ephraim am ta po nei ya chu Old Testament na Israel phung som le phung ni ki ji dan le thu phu na Israel phung som le phung ni ta khat ei po ye so pe te ho chi hin ta san thu dola ei ho hi hil nom thugu khat hil nom ei nei zo he ti ki chen ta ata lang nga le a hi mi mai pizia Dan le Ephraim hi thu phu na chu an pei do ai tam a ye chu Bible ki chen ta se Dan hi Genesis bung som li le ko chang som le sigi simale Dan hi lampi pa ma gul lampi la ya gul si achunga to pa akinung le ha na khop ma sokol nung keng chua hiding a hi ya so Dan hi diabol vetsa gul lampi zui pa dana chu angum pha na ata san lampi le a khumu na chu ta san cha te la zaw thei ta la pathina sa la he abana Hosea bung li chang som le sigi Ephraim in milim ho azop ta ze in au min ta hen adi ki ni ya chu Dan le Ephraim hi iwet ti ngai le ta san a hingzo talo ai ta es pathinin ta san mi te la ko na chu apai lai hi chi a hin e ho ding lesson lin ta zil lo theu men mi him kha chu pathin min ani ki sim han lang pathin cha ni jong le pathin dei lo lama lampil ho ting la pathin apai mangai hi chi hin tu lai Christian te la a ki hil na popular ta khat one safe always safe ki ti hi adi thelo dan phat chum na hi lo dan chu Dan le Ephraim hin khwa ko na ei mu do sa oi pathin cha hi wa ki patna chu achi jom jing ngai in one safe always safe pension iking up that now hising thailo ding ei hu hising thailo ding o he ju ki chin ta ki mu do he ai le chalai mu na isei no mu chu Israel phung som la phung ni anum la Joseph mi anyaw la ya chu au ten ani zu do ai ta in ya chu chom khat zo lang kum sop ni lenga zo lang ong ki mu kit owa chu Joseph min chan ni nei ta chu hi chu Manasseh le Ephraim hong hi chu na hi chu Old Testament khanga thu sim dan chi hesu Kevin ai le hi chu pha na chu Jacob in pi bolam Genesis bung som li le ge changa chu simai le
chule tun Egypt ga man hinga kong masanga Egypt ga man ni na sapate ni Ephraim le Manasseh ke ya ai lone Reuben le Simon ke ya hi banga ama ni jong ke ya hi dingai ya chu Manasseh le Ephraim chu Joseph pan mun dinga chu Israel phungsom le phungni la chu ain koilu ta chu ya chu adol ta chu iwet nai le Israel hi 14 tribe da na hungum do chu helang jong le thu phu na chun Dan le Ephraim chu pai do no min 12 hungi thau thau ke cho na chu ting le Judah te ho hin now sen a pin ting le amin hi a ko do khat nei vet sa khat nei dingai now min ni sim ji oi vet sa na Jesus Christa pin ning ko na yong chu anu le pa in Judah te chon ngai na do la van til hung min sa na do la Jesus chu Jesus Christa sa a amin chu Yeshua ti na ni chu a pakai ka hu hin pu ti na his da banga chu lia hon jong Rachel hon jong Israel cha te som la ni ja anin na chu aminu hi ko do khat nei chi dinga animin sa cho na vet sa na Judah chu I will praise the Lord akitin Reuben chu he has looked on me akitin God kiti chu granted good fortune Asher akitil happy am I Naphtali kitila my wrestling Manasseh kitila making me forget Simeon kitila God hears me Levi join to me Issachar purchase me Zebulun dwelling Joseph God will add to me Benjamin son of his right hand ahin la thu phu na Israel phung som le phung ni pen chu Israel mi ta bi o hilovin ta san mi te Krista ta san zala Israel hong sunga lut nang le ke chu I ta ya chu hi chi Israel min ong ki min pha lo na pen hin ei ho dinga pathin tun so ki pana thugu khat ei hilwe ti chu ki chin ta aphot chin cho ya chu choi thugul khat koi lut la chun I will praise the Lord for he has looked on me and granted good fortune. Happy am I because my wrestling God is making me to forget. God hears me and is joined to me. He has purchased me a dwelling. God will add to me the son of his right hand. He so a pawa ile da isimahile. Kayman pakaiwa chuingi. Aye chu Kayman pakaiwa chuingi. Aze chu aman kayma e kho sa in hamwang phat na ap. Kayma ka kipa aze chu gen thei ta ka tom pan na pathin ai mil sa tai pathin ai za pi tan chule ai ki thu pi tai aman ka chen na ding mun ai la do pi tai pathin in abanjit lama cha pa chai pi ding namuwa alo pi dan chu hi chi thugu chui cho phun do nom chu hi chi koi thugu ham lak khat le sang som li ho lo hi Israel ta be mi ho ai poi ta sanjala Krista wanga Israel a pathin cha ki sim nang le ke igal zo now la cho heti chu ki chin ta phon do cho leisina chon sit gal tin cheng hep na tin cheng gen theina tin cheng mul phau na tin cheng ho a hin pal gal kai wa kel ngui no to ki mu to wa a ki chen wa hi chi ki pa na la zo na la a chan naw a sa naw chu ki mu do chela na ki man pa kai wa chingi ki mai kho sa ham bang pa nai pi aya chu ka gen theina ka tom pan na pathin ai mil sa tai pathin ai za pi tan ai ki thu pin ka chen na ding ai hlat do pi tai dia chuting tala pathina banjil ma cha pa chui Krista zala hu hinga chan naw galzo na chan naw atom pan naw ki pa na la hi chi thugu chui cho punya ai hil no ma chna le ya chu ta san cha te ho in pakaya galzo na la isa naw ki phun na min a he hi chi Israel phung som le phung ni min chu ati na a thu phun hin thugu chu ai phun pi he so pi te ho aba na ali na het thim ki diu chu lak khat le sang som li ho hi pathin mohol ki nam dat mi ho hi ve pathin mohol ki ti hi pathin dan thu pi athu pi bangta yum naw le ichon naw choi hi chi lak khat le sang som li ho lo hi pathin thu bangta am ho loi che hi ve ti chu ki chin ta phun do in chu tieng ta le amo lo hi pathin mohol di ta ki phun na chor nga ni thing ni hoyong cha hi ve ti chu ki chin ta phun do ya chi pathin mohol chung chang thu dol le lak khat le sang som li leo chung chang thu dol chu ne het chin nom vai le ka video ma sapa chu veleu chen iki chi sat dioi ta in ya chu amol hi pathin mohol kinam mi ho cha hi ve anga na a pathin mohol kinam phat sunga hi hi ve ti hi het nga ai aye chu lak khat le sang som li ho lo hi pathin mohol kinam mi ho hi ve ti zo na
heya chu hi chi phat sunga chu nang le ke hi hi ve ti he du ngai ai chu bible chu isima hi le Matthew bung som ni le li chang si chang ge tu ismail i zenem ti le vai khat gam khat hum ki do win tin mun chu ma ki lan tin na sit lengin tin ling khot ding hi to jo si chu naw su na ki pat na hi tua le si na ha sat na gal tu thang ling ki hot tui len hui ki nong nat lang hi to zo si gim nei sa ma mau cho a hi wanga chu azo ting tala van til ho in huili a hin hlawa le sit su sit na dinga a hin hla niu to hun te ka chi the nai lo cho twai thu ho le sit athil so i ma chai nai lo cho ayo ting le sit pom pi su si dinga van til chun hi chi bui no cho a hin hla jing ni cho na twai che phat chu i lun jap nai lo cho aye chu i pi ja i lun nai lo ham pathin su te chalan mohol kinam ding mi ho cha pathina a hol jing na lai he ti chala no hon le si susina he ven ai cha pathin su te chala mel chi na mohol kinam su nai po ati ya chu mel chi na mohol pathin mi te la chu akinam chai nai lo ya chu pathinin phat ai pi na lai hi chu phat sunga chu hi ve ti hi tu na he khian di he abana gup na I het kit diu khat chu lak khat le sang som li le li ho hin la tha asa diwa hi ati ipila thai te dem angai ding nan jana so pi ti ho bible chang ga simiti we thu pun bung som le li chang thum chule amo chun lal to na ang le gen hing li ho chule upo ho anga chun la tha khat asa bi na hi chule wanui le sit akona acho do mi sang za khat le sang som li le sang li ho te lo chun hi chi la tha chu koi ma chadang asa thei lo hi koi ma chadang asa thei lo hi queer thim pen no asa thei lo di manipur hian india hian america gamai south korea hian north korea hian i pi khoi lai queer jong le hi da bangla chu koi ma chang asa thei lo di india gam sunga la thim pen Shreya Ghosal holoi Atif Aslam holoi koi khwam ka poi Sonu Nigam holoi Arijit Singh holoi thim pen pen he asa thei lo di AR Rahman music theme pen man a compose o thelo ding hi ipize in aze chu hi chi hi amho lai amo hin khui amo testimony amo in pathin ngei lut na mo chit naw amon gim gan theina a hin thu naw galzo na hin nei naw kel ngui no to akilon khom naw hin khui ya chu koi masadang in amu pha lo koi masadang anei zo lo hin khu chu ya chu amo bong chila cha sa thei John Newton ama hi apin tha masanga chu kong sunga su le sal ho vul na dinga lam kai khan hin chu yon ong pin tha zo cha man amazing grace asim chu ama testimony lung sunga ko na hong kon do ahlagau hin na ko na hong kon do a hin khwa ko na hong kon a thil tu le amwa ko na hong kon do krista amu chi na ko na hong kon do la koi malung thima hong kon thelo lai hi chi ta banga chu ichi lak khat le sang som li le li ho loi chun amo hin ku amo testimony kel ngui no la tha chu amo ba sa the angai ding dan chuna kel ngui no la tha sa ding chu itinop ding tam jesu christa le sit a len la ya pakai anjon nu kha pen asei ji to abol zowa chang la he bala thei tu ye don zo wa abana keng ho sil zo wa chu khum khana pe na ading da win la sa we ti chu hu hing pu to la sa hom jingai to win sei ju ten ni sa we iti o cha nung tam tuina nang le ke jong hu hing pu to lai sa du iti lo pi ding tam lak khat le sang som li le li ho loi chu hu hing pu to la sa ding ho chu hi we langai ta la tha sa ding ho chu hi we ki chen ta amo hin khwa ko na la tha sa ding chu hi in iti thano ding tam na abana asigi na het diu khat chu lak khat le sang som li le li ho hi no nga thieng sel ki su bu na nei lo ho hi we bible chang ga sim hi ti win thu pun bung som le li chang li amo chu nu mai chunga ki su bu lo hil amo chu su kha lo la hil no nga thieng sel hi we ole so pite ho new testament teaching a hin ki chen ta nu mai ki ti hi krista ho bung ta san mi ti ho vet sa na hong hi in nu mai ta be ki sei na hi poi lak khat le sang som li le li ho lo hi nu mai ngan nu nga thieng sat nu mai pasal hin khu mang lo ho ki sei na ta be hi poi ya chu
azinei ho zau thelo ding tina hi lo bin a chon si ho zau thelo ding tina hi lo bin a sei num pen chu hi chi krista ho bung nu mei to kite ka pen ho chu hi cho lo chu mi thing ho hi bin amo chu krista chon phat na zala thieng san ho chu hi be ti chu a sei no mai New Testament teaching du zu in nu mai ho bung a hi dan he ve leo chun FEC bung nga chang som ni langa na jong evidence hoi ta mi nei in nei pu ho Christian ho bung ngai lu bang le azia ama ki pi do jing bang ta chun nang ho jang na in nei pi te chang ngai lu bin ati hi chlaya chu in nei pu chu Christa to te ka in nei pi te chu ho bung to te ka ai ya chu nu mai ki ti hi Christa ho bung vet sa na hong jing e ti ki chen ta na ki mo nei chule Matthew bung som ni langa sung isima hi le nu mai lung thim pha mi nga le nu mai lung thim bei mi nga tu sim imu be nei amo holoi chun mo in nei pu hung ding anga jing mo he ti lung thim pha mi nga ho chun mo pa cha nga da un lung thim phalo elo lung thim bei mi nga ho chu alap ta po be nei he ya chu bible in ahil chin na chun mo in nei pu chu jesu christa hi ti chu avet sa in hi chinu mai holoi chu ta san cha te krista ho bung ama hong ni nga jing mi thieng ti ho chu he ti ki chin ta phot chin ki nei he ya chu jesu christian ki chin tan sayin nu mai ki ti chu ho bung vet san hai ti so phon do jing hi chin nu mai lung thim bei ho banga hi krista hong ilap lal lo di wa hi jesu jong tu nai nang le ke king jing nga ei til kho jing wa hi Matthew bung som ni nga chang som la thumi simai le hi chun ki king jing in umun izenem tile mi hem cha pa hong na ding ani khule ani dan ta nangon he po ve ati na iki gin jing dingo pa kai hong na ding ni khu chu lung thim pha nu mai mi nga ho banga chu ho bung hi ki gut na inei thiu nga he man ta le thupun bung som la se gi simai le no ti min thang no ki sei ki din ho bung di lo force religious system cho aki sei ke ta nei no nga thieng ki ti chu ho bung di ve sa na in hi chi thupun bung som la se gi anu hi force religious system ho bung di lo nu ve sa na chong hi ta nei so win sum leng se gi choya vantil se gi hola vantil kha chu ka hi nga hongin ei kyo pin ka za hongin tui tam ta chunga to no ti nu mat ding talent chu vet sa ing ka te ama nu chu to leisit leng ho azong ta win chule azon thanu na leng pi ga zu a vanui le si chung cheng a kham ngol sa gam ta na hi ati sala ya chu hi chi force religious system nu chun ama doctrine ama tui lem chun leisi pompi a kham ngol sa kini ati cho na ya chu no tinu atin hi chi force religious sa ko di long chu nu mai to a hin te ka kini chule ama ki van na chu hi tin a sei kinin tu pun bung som le se gi chang li na chun hi chinu mai nu chu pun san thip asilin sana ki song man tam jing le tui ko changa ki zemin a khon a chun til then ta azon than huna bo nen dim set sana kon ki choi yeti ya chu sana ki song song man tam tui ko chang choi ho sat na ba sai chu economic financial stability anei dan chu phot chin chu a given na chu pun san tip ho to ate ka ai chu ya chu a characteristic ho iwa na le chi force religious system iwa tinga le Roman Catholic Church hi ki chen ta phon a ata bia jong mu thia a given dan ho Bible asayong di chat su ke hi chi hi Mosil Aaron khangla ya Old Testament sanctuary a thim po given dan copy na chong hi ke na ya chu given dan ho jong ki chen ta bonds kya ta lang su ke chu le hi chi force religious system chu Bible in thu pun bung som sigi changa na sei be kinin chule achala chun hi chim hi ki sunne thu gil babylon khu pi chung nung vanui le sit no ti hole til thet ta ho nu ati ya chu hi chi sa ko di lo nu no ti min thang nu hi thet ta vanui le sit no ti hole til thet ta ho nu mothers of harlot ati alajun amanu hin cha tam ta nin chilha tam ta ne ti nai ya amanu religious system sunga ki khail ha amanu thuila nat khayo si chu amanu chilha amanu no tinu chanu chati ho seina chu hungi ji ngai ya chu tu nyai seinum pen hi iwet ti ngai le which is force religious system hi Roman Catholic Church ki chinta seina in ahin la a Roman Catholic mi ho itei tom na he poe so pi de chu i het di oi a church a system a doctrine chu ki sei hin a mi ho koi ma cha imusi po ve hi chu thungai dan hi ithip na diwa ki sei he ye chun pathin tun a sei ju jang ke ai sei nga in chu ding ta le amanu chun vanui le sip mum pi ho mi nu ya chu
mi zo si acha teu si agop khom jing ni hetin hai cho ya chi vet nai le ama hin acha teu si gop khom ni ngai van li sa hi zat zat doctrine zat kil na zat abola hobung gop khom ning zat abola ecumenical movement kiti ho one world religion kiti ho economic chung chang financial chung chang na bon chakya hi ho zo si chung chang ai hobung zo si gop khom na ding ti ho hi planning amazing ho cho ani ki mua 2015 na ko na bo francis ka pa na hung chi la jing hi cho hi toy twai mit chang ta mu thei jing cho na sting ta le 300 message chung chang ka sei na hung ai deu chun bon chakya catholic in twai one world religion movement dinga vanui le sin hi sa khu thu dol le sahim in mi zo si ho lo si ki tha thei na dinga tia power ai nei do dinga movement a chi pi jing dan ho ki mu cho ya chi vet ti ngai le hi chi lak khat le sang som li le li ho lo hi amanu doctrine amanu sa khu amanu zuhaya kham ngol lowa thieng sat nunga thieng cho hi ti chu pathin thun ei hil na wai ya chu hi chi force religious system ma kona kinu na loila thieng sana krista chon phatna ki wana athuta chi pi o ai ya chu hi chi lak khat le sang som li le li ho loi chu nunga thieng a hi ati ai abana I het kit diwa poi mo chu lak khat le sang som li le li ho loi hi jesu krista nong bo azui wa he kel ngui no nong bo azui wa he thu phun bong som le li chang li ju sima le amo chu kel ngui no chi na chana anung zui le ho chu hi ve kel ngui no nung zu azui je wa chu a hin khu chu hitabang he atikit he changan a amo cha kam sung wa thu zo pot khalo hil a hi win pathin lal to na anga mona be hi ve ingai twai le chun a character lo hi a moral lo hi a standard lo hi a san dan chuna ya chu christian hin ku lagaun ku kiti pathinin niam dinga e ko nai sai lo cha so pitio e wo hin christian ku mo man ding ta san paule kiti jing khana le sina innu imang I hin ku in phanga hin ku man jinga pathin lung ki pa sa ding na gi ger so pathinin immoral standard ta dinga e ko cho a kam ba thu zo pot khalo hil thieng thau ta hi ve standard high moral standard a pathin e ko cho ele christian te chu ko ham chi zo ding chu kitikit ji cho na bible ki chin ta se he ele e ho chun hita bang hin khu chu kon a zo ding ham e mi chon si ki ya na ko ham a chon pha zo jing dinga ko ham thu ta bo sei ji thei jing dinga ki ti cho ya chu ilung kan da ilung put da no le I christian ku man gut da no hi pathin chu ki hejing nan tin yong la khat ve ve le mi him ki ya cho la sam ki chon si jap na ta ti lung put ke pu bu hi da cho nu po ho khu ve leu chun marriage vows ani yang ki cheng wai ta in zon than hoi fornication adultery ki ti ho chu wedding institution sunga chu phal hi ta lo cho aile numai ham pasalam pa chun ke mi chon sikin ke ka sam ka hin khat ve ve hilang akon kong zong za me tin sei ta le sam bu chinga ki luina om ni cho na ya chu marriage cha chu ka hling la le ti mana chu ga zon zap zap thei ta lo cho ka la same ti mana chu I phem kha ga bor zap zap thei ta lo cho marriage institution chunga chu nu pa chun kitip na tu ga a covenant cha pe cha kya kita nan ko cha chi pi cho chi chu faithfulness integrity dignity ti chana hi chi bang cha krista to kitip na ne ya krista to in ku pilut ho zo si chu chon sit na thi hi ngai ga chon sit zap zap thei ta lo cho ya chu tu nai chon sit ai thi ngai ila something le ki tha pa na pathi ngai kitip na le krista ngai ki pilut na chu tu cha ji ngai cho bible na sei chu chi cho zon mung ge chang som la khat na akiman songa ki sapli nung no azonga ki man nong chu jesu na se chin lang chon sikit te na ti cho ga chon si zap zap ya ti lo bi cho khat ve ve la no no pa ga chon si zap ti po in chin chon sikit te in tia hu doi chule 1 corinthian bung som nga chang som thum le li sim thingai le chon phat na lama khangon lang chon si hu na ti chon phat na lama I khan wa chon sit lo hil ding ti chu pathin thun ei til kho na le ei pui na oi ya chu christian khu ki ti chu kala samet ya pau me pia moral standard pathin sang ta dinga ei ko na penu chu nul jing the hi lo pathin chon phadinga ei ko
John sidinga e ko hi poe ti chu het ngai 1 Corinthians bung som chang son thum mi him do thei kalwal hep na na chung wa chu poe ti ki chula Bathini ichung wa hi I do thei kalwal hep na chu sa lo wai chu I wa John sit na man phat lo ti nai chu e le iti dan I John si jingwai dem ilung thim je wa chi John si un chu e mi la sam mi John si ki a chu koi ki perfect dem koi ki cham kim dem ki ti chu Krista chu cham kim na mi in hi chi dinga chu pathinin ei ko we no hona chon phat naw chu Pharisee sang asan zo ngai Krista cham kim wa no nga cham kim ngai dio pathin thun ei hil na oi na thana do zo kalwal hep na chung ma chu sa pon te hi chun na thu zo na ding hep na chu ki lon na na ki hu do na ding lam pi zong na sim pi ding oi I zo lo na wa jong pathin lam pi sim pi na lai de ta ei tip pi oi ya chu hi chi lak khat le sang som li le li ho lo hi zo sei khalo hi na pau chu pathin a ko naw san na pau chu I get wa I accept ngam wa ba kayang so ki pilut wa John phadia pathine ko hi John sidinga ei ko hi po di chu amon a get chin sana na malame thiu bung kha chang som ni la kha ismail amanu su intin chapa kha hinding hi chule amin jesu na sa ding zenam til amata chun amite John sit na ko na hu hinding hi ya chu jesu nang le ke ei hu da na John sit a ko na ei hu da na in John si zap dinga ei hu da oi pon John sit neu cha bol thei na ei hu da oi pon John sit na ko na pathinin ei hu hingu a hi ti chu ki chen ta Krista mi hu ne chun athua ei hil chi noi ya chu lak khat le sang som li le li hoi Krista achi na chana zui ho a hi ven chu tieng ta la kam ba thu zo pot khalo ho hi ve ipi ze in amon a ki ko naw chu asan ngam wa sang ta ding dimuna pathin a ko naw chu atu cha ngam wa Krista zala cham kim na hlung a hi ve ti ki chen ta ki mo do he abana akona a I het ki diu chu lak khat le sang som li le li ho lo hi pathina dinga ga ma sa hi ve Bible chin tin sayin thupun mung som le li chang li pathina ding le kel ngui no dinga ga ma sa tia amho chu mi him te la kona ki chu do hi ta ve ga ma sa ki ti hi pi sei nam so pi te ho Old Testament khanga chu pathina ami te la hi tabang practice ya ni ha hi le lo su ga an chia kon han gen cha kon impion la ga ma sa chu pathin thang ba nya pathin an hil jing an pi jing hi chon dan cho an pi sa jing ai ai la ga ma sa ki ti hi lo su ga tam ta la kona aga hoi pen apa pen hong ki pi doi ichibanga chu lak khat le sang som li le li ho loi ga ma sa hong ki ti lo na je chu vanui le sit pom pi hu hing sa mi him sim sen lo la amho chu atum be a small portion tabang khat dana special ta hong kitum la do lak khat le sang som li le li than do ho a hi je wa chu a hi in chu le Krista ahong ting le anedam na lai ding hitabang chanbo lo pi ta ani chang ho cha hi je wa chu Bible in pathina de ga ma sa a hin ti na hi chu hung a he hi chun ki chen ta e vet sa hi na he chu tieng ta le a chaina pe na lak khat le sang som li le li ho thu do la dinga I het diwa ka dei chu hi chi lak khat le sang som li le li number ki ti pen hi symbol jong hi thei literal jong hi thei hi ti hi tunya a chaina pe na ka sei do nom kin he ke ho church jung jing a jong hin pathin thuil ho la hin idea ki bang pon chi chung changa jong ka sei ma sa ho chane ngai wai le literal position a ka pan hi in ke hi symbolic position ai ka pan kha lo he number chung changai yong le symbol a pang hon jong position tam ta na anei o hi am hon jong an la ke literal ka pan da na ong cho position phata ka nei su ke min hi cho chu na ni za su ke du ka ta san tan ya chi sei sau thu jong ngai po in apa pen chu symbol and literal he jong la athu pi pen chu pakaya dinga hi chi mi te ho hi ta san cha te ho Krista to kilam tu ding mi ho chu a hi ve ti pa chu ki chen ta tu nya imu do thei diu he ti pa chu he re thu pi pen he hi chu tu nya lak khat le sang som li li ho chung chang tu do la bailam thei pe na he diu point som kain sei do ho chu hi in bailam thana he thei ma du ka ta san ta in study in bol sa ho to tua in se ho si chu gom khom lo cha bon cha hong ki chi veng mong ding ka ta san so kai tan hi chi ho het na hi na pan sarwa nang mo het na dung zui ta Bible na sim bewa pathin lagaw thing ki do wa igi pui wa le e ma het na chia pathin
in pui kit diwe het na chi ka ti dan chu a doctrine hial di hilo ema on explanation thiam dan ta le ema understanding dan ta bible het na lagaw thing ap de ka ti na in hi situng ju ya chu nangma ta san na nangma lagaw hin ku bible na mu chi no hung sang thei de pa thin na pui thei di chu ka sei do no mai ye chun ha pang pang hi ti bin hi chi lak khat le sang som li le li hol ai idam wa pathin phat theina I chan wa sting tal hi chi ko na o hi za ngam thewa standard living sang ta chon phading le chon sikit lo hil dia ki ko no hi het thewai le pathin in hi chi mi thing hol a nang le kyang ei zaw sa thi yesun tunin ki go hi tivin pathin mo hol ki nam khum achala pathi pa min ki sun pathin mi a hi beti phot chin na in hi chu ho chu hi thei ding in tu ni bon chang ki go chi ti beti chu ikitip naw hi bon chang pathian pathei bo pi taw han